अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरे। नागालैंड के गवर्नर अमदे हाने के मणिपुर के गवर्नर ओइरंबा श्रीलाल गणेशन ngarang अपोलो हॉस्पिटल दा लेखिद्रे। इंडिया ने इंग्लिश सिंगमगा तरा मापन निफु तरेता निखा तमकिबगी चाही हुफु तरा मापन सुबा पालन ngarang अगस्त तरा मंगा दलेबाक सिंबतोंग पांगथोक्रे। लाइनिंगहल नावरिया फुलो की चामगा कुत्रा तरेलक सुबा मापोक कुमो निंगसिंग नुमित मैते फुरो पैजे लेपा नसिदना इम्फाल ईस्ट के वांगकै थबा खोलदे लेबा माइबा मैते फुरो के मयाई लोइशंग मैते संगने पांगथोक्रे। Security Force na makata na thi bohum ki thabak chathabada Imphal East District ke ngarian chingya dagi yamlaba khosukhlai sing phangthang tre amade August ki tarik taramari da pangtok khiba Naga Independence Day ki thorambo KUKI ki aspect body ama oiba KUKI in Manipur na thoram adu ki mayokta Manipur ki governor da formal application ama pishin ki ki thong ado Naga singbu atang na singna bani haina fodorakle नागालैंड के गवर्नर अमदे हानेगे मणिपुर के गवर्नर ओइरंबा श्रीलाल गणेशन ngarang अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई दा लेखिद्रे नुमित खरनी के ममांग दा बाथरूम दा तुशिनबगी थौदोकता मकोक दा सोखिबदगे लायेंगदुना लाखिबने महाकना लेखिदबदा भारत के प्राइम मिनिस्टर यावना मियोय कयाना अवाबा फोंदोरकले नागालैंड गवर्नमेंट ना महाकना लेखिदबदा नुमित 8 नि अगस्त की तांग 13 तकी हौरगा अगस्त 19 फाउबा स्टेट के थाकता अवाबा फोंदोकलगनि हाइरे। ब्रिटिश के लोइलम लैंगाक्तगे इंडियाना इंग्लिश सिंगमगा तरा मापन निम्फु तरेता निंखा तमखिबगी चाही हुमफुदरा मापन सुबा पालन ngarang अगस्त तरा मंगा दा लेबाक सिन मथुंगना पांगथोक्रे। नेशनल की थाकता अयुब अंगनबदा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना राजघाट लेपा महात्मा गांधी के खुवम दा हाइकत लेकत तमखे मदुगी मतुंग दा रेड फोर्ट लेपा लाहौरी गेट की लेबाक मियाम दा पाउजेल पीखे अमदे मणिपुर की ओइनसु फर्स्ट एमा ग्राउंड दा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बालाना थौरम मपु ओइदुना इंडिया की मचु अहुंगी फिराल चिंखतुना स्टेट असिदसु थौरम पांगथोखे थौरम अदुदा हानगी शेम एन बिरेन सिंह अमदे एमएलए मिनिस्टर सिंह सु सरुयाखे मणिपुर पुलिस सेंट्रल फोर्सिंग के टॉप ऑफिशियल सिंह गवर्नमेंट डिग्नेटरी सीनियर ऑफिशियल सिंह न सरुयाखे लोइनना मास पास कॉन्टिजेंट सिंह के इकाई खुमनबा उठखे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंह दसु डिस्ट्रिक्ट सिंह के डिप्यूटी कमिश्नर ना इंडिपेंडेंस डे की थौरम डिस्ट्रिक्ट सिंह के ओइना थौरम मपु ओइदुना पांगथोखे लंफेल पात लेबा सीआरपीएफ के चामगा निफु हुमदोय शुबा बटालियन ना इंडिपेंडेंस डे की थौरम बटालियन असिगे सब यूनिट सिंह लोइनना श्री रविंद्र शर्मा कमांडेंट चामगा निफु हुमदोय बटालियन सीआरपीएफ ना नेशनल फ्लैग चिंखतुना अमदे स्पेशल गार्ड सैल्यूट पीदुना हौदोक्रे थौरम अदुदा तिरंगा साइकिल रैली अमसु चटकी अमदे सीआरपीएफ के जवान कुंट्रा हुमदोइना रिम्स हॉस्पिटल गा खुशमनदुना ब्लड डोनेशन तौखी अमदे डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कैंपस की अकोइबदा उ चारा कयासु थाखे। अधीनस्थ अधिकारी बहादुर जवानों, आप सभी को व आपके परिवारों जनों को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को विदित है कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया और भारत के प्रत्येक नागरिक को अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को सहना पड़ा। देश के महापुरुषों ने हमें आजादी दिलवाने के लिए अनेकों वर्ष तक संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी एवं कुर्बानियां दी। अंततः हमारे देश के महापुरुषों का संघर्ष रंग लाया तो आज के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त का ये दिवस हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों का स्मरण करवाता है। जिन महापुरुषों व देशभक्तों ने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया व बलिदान दिया, उन्हें आज के दिन श्रद्धांजलि देने का पर्व है। इन्हीं महापुरुषों की बदौलत स्वतंत्रता दिवस का ये राष्ट्रीय पर्व आज भारतवर्ष के कोने कोने में बड़े उत्साह तथा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि जिस प्रकार से हमें एक खरोंच लगने से भी
State asigi law and orders ki fivong ngaknaba security forcing na search operation amadi area domination checks in tharong sing pangthokle apunba miyoi taranithoi checkpoint sing da detain tawki amasung akanba security ki checks in tharong lokhatna national highway 37 dat nongmada changdraba yadraba potlam sing puba gari chahumga yankai mathoi tekta kaidana chatok chasin tohanke Chingnaninga oba mafam sing da su chatok chasin da ayat apan leitana ba security na akanba checks in tharong lokhat ki amade Niyam na yada pa mo ongda tintet film na pambagari tareta ki su tintet film sing loktokke security force na makata na thi bohum ki thabak chathabada Imphal East district ing Arian chingdigi yamlabak phasuklai sing recover tokre August ki tarik tara mari da security force na pre-park progi active cadre ama fagat kre fagalaba miyoi atugi mamingi chabungbom Kennedy Eli Singh Suba chahik kunmathoi leifom chingmairong maning leikai ne Mahak Porompat police station na konba soivam leikai area dagi fagat khibani RONGMEI NAGA Council Manipur gi Media and Publicity Wings na thadurapa cherol amada August 13 da pangthokhiba NAGA Independence Day gi thorambu KUKI gi expect body ama oiriba KUKI NP Manipur na thoram adugi mayokta Manipur gi governor da formal application ama pishin khibagi thong adu NAGA singda atamnana singnabani haina phungdorakli aduga mathangi numit August 15 da numidang pung 10 ga minute 30 mukta ba matamda KUKI militant singna NAGA sing khul ama oiriba kaifau dai jengda nomai kapsilake maduda khul aduda lairiba miyambu akiba pokhanki amade khudong thiningai oihanke thaudok ani asina takpadi KUKI singna NAGA singbu atamnana singnabani masibo aikhoina tuminna leisilloi makhata na asigomba thaudok sing asi thokhallabadi aikhoi isa ngakthok chanaba amade aikhoi isa khudong thiningai oiba thaudok singdagi ngakthok chanaba mathau taba thabak sing paikhatlagani haina makhata na phongdorakle West Bengal gi Hooghly district ke manung chanalai ba singur gi nursing home amage third floor gi ka amage selling that nurse ama thori yanduna shiramle chahi kun mari surabi nurse ado nursing home ado da thabak tawba numit mari ni khakta ngairi hairi imong manung na nursing home manung gi aranba sing ado mana ukhibana maram oiraga mak po sexual assault tawraba matung da home ado gi authority na hatpa oigani haina maral sirakle Adobo nursing home adigi authority na de sirakliba maral ado aran bane mahak masa mathanta sizakhi bane haina fondorakle West Bengal government ke opposition da leiriba BJP amasung CPIM na misi asiki matangda protest tokre thodok ado murder case ni haina fondorakle state minister bichara manna thodok adigi autopsy report ta chingnaningai oiba result fanglabadi kupna thizinduna maraleba sing chop chaba logi matuk ena cherak pigani haina fondokre police ke maikei dagi su autopsy report laklaka investigation chatharagani haire Lining hal NAORIYA PHULO ke chamaga kuntra tarek lak suba mapo kumon ning sing nomit maitai furop maitai leipak na sinduna Imphal East ke wangkai thambal khongde leipa maiba maitai furup ke mayai loishang maitai sangle na pangthokre thoram aduda oinam AC gi MLA oiramba Radha Keshor Kakching AC gi MLA oiramba Y Surchandra Sangai Express Pautri gi editor Khogendra Khongam na chingba miyoi singsu sarugya ke thoram aduge manung chana laikhidraba lining hal NAORIYA PHULO ge photo da miyamna lei katuna ikai khumnaba utkibaga loinana salai taret ke firal su chingkhatuna ikai khumnaba utke thoram asiga mari leinana maitai furup maitai leipak Manipur ge secretary general angomcha serang gojendro maitai na phongdorakpada maitai marupna awaba kaya khangnakre awaba kaya khangkre amade isage chatnabi lining laisonda matamgi akanba safu kaya pirakliba asidagi kannanaba hotnaba haibase yamna maru oire isage chatnabi kaya asingaktuna thamlaba matamda aikhoibu saktak jabangamgani haina phongdorakhe Nama solingai da chekpal ningkai rakpadagi miyoi daruk laikidre ngarang irai numit ke nama solingai da chekpal amade yumthak ningkai rakpadagi miyoi daruk laikidre amade mi kaya asokapa nangkre thodok asi Delhi ge Humayum Tom ki mamang thangba saruk leiba darga masajid patawali ge akoiba ge chekpal amade yumthak khanghaudana nama solingai da ningkai rakhibani hairi thodok asiga mari leinana police na case ama register tokre Aroibada Moroiba Pau amuk hana pizari
Nagaland के गवर्नर अमदे हाने के मणिपुर के गवर्नर ओइरंबा श्रीलाल गणेशन ngarang Apollo Hospital da laikhidre India ne English singa magatara mapan ni futare ta ningkha tam ke bagi chahi hufudara mapan suba palan ngarang August tara manga da laibak sin batong na pangtoktre Lining hal NAORIYA PHULO ki chamaga kutrata de lak suba mapok kumo ning sing numit maitai furo paitai lepak na sidana Imphal East ki wangkai thabal khol da leiba maiba maitai furo ki mayai loi shang maitai sangni na pangtoktre Security Force na makata na thi bohum ki thabak chathabada Imphal East District ke ngarian chingya dagi yamlaba khosupulai sing fangta ngamtre Amade August ki tarik taramari da pangtok khiba Naga Independence Day ki thorambo KUKI ki aspect body ama oiba KUKI MP Manipur na thoram adu ki mayokta Manipur ki governor da formal application ama pishin ki bagi thong ado Naga singbu atang na singnabani haina fodorakle